Iwan Krama ngemilatin pemargin upacara mebayuh sapu leger masal. Daug rahina tumpak wayang, kali rahina sane sampun lintang. Upacara puniki wantah bebayuhan majeng Krama sane embas ring wuku wayang, mawinan luput saking kewentenan baya. Manut ide pandita Empu Nabe Putra Paramadaksa Buddha Yoga Manuaba saking kriya cakra geni Banjar Bukit tampak siring sane talar pinaka perawata ke upacara bayu sapu leger puniki wantah mawit saking keruna sapu sane pitegas ngerasikang wiyadan nyuciang sa leger mempitegas baya petaka. Pemargin upacara puniki dan membuat kuendanan ipun majeng kauripan puniki pinaka pemargin saking ajah-ajahan Pancasrada. Tumpak wayang tali pinaka perbawan sang yang iswara sani nyunarin sani kepetengan. Empu leger dalang wayang wanta sani ngwantu Pancakumara sang nyumia kewendanan sang yang kala. Perlambang ipun dalang wanta utusan sani nyunarin Krama ring jaga dipuniki. Krama sani pikayunan ipun kaon Presiden Dadas Ayu. Menerapan andrek punika ngenam sase pisan Krama Hindu memarkiang upacara tumpak wayang namunin dahine sanes cara kliwon uku wayang. Upacara bayu sapu leger ring wandilan pura puncak manik ukir tampak ciring puniki kepuput 14 angga selingge sane keduluran androk pebia kala pedudusan saha kemilitan penyuan Krama sane sampun Presiden Mari antar labda karya. Agus Sejat Mika Bal TV.